Sabre ade asa eye midnight ewo US Canada ne mpotem nyina ade asa eye midnight na ye betwom eko Dubai ne potem omanum hode a na sabre eye mid morning onya me dadanwa no na manya me hu ye hu ade achen baabi na ade asam na ade so asam baabi na ye ko UK eye London na ye ba oman Ghana mudi a ade ache ye ma wache wo baabi bi a ho hwe ye untie ye bia onya me ba ko be ya nyane abusia no boa wona no se sumpa first service omofo omoho enyim adomonya me ko enye ni penyina na anya ne se ne wanya ne yo ade chi ye call e ba e bi phone so enye call papa ade chi ye esu ene brambo bi na awura fie bi mo abusua bi mo na sawodi ade ache katemada wabodwo moja redu mu afrosania na erade ono won adi ne yie obi kwa koda onyare anso ene waka ne dem waka ne mpaso obi yare obi hu dodo no oda hospital oda ne dem oda fie anso ade chen no wantimi wachemu wafrim Odia oyare da hodi nyina o na mere nyina Nyankopon aso mu katemada wabodjem mojare du mu afrosan na okọ hospital sa hodo a ya twe beshit no akatakata ni pabiti sabre semele no otwe wheel no meka trog no esese ni pagum wabusuani na oda ho no wa oda ho no Ode Onyankopon aso mu wa ho ba wasan ama nkwa no yes Lord ebia sabre uwa adwuma ebia samra fe na oteka mu kwa adwuma ebia oteka mu a otukwa ebi so samra fe na wasole a osiesie ho akwa adwuma ebi so ene adwuma kura se uni baby ko ene ye ni David be ya adwene ose na me kodai na me dai aso ade chin ye no na Erade nsa no na okay Psalm 91 verse 11 na ose ma hye ma bofo ama se onhwe wo so na oho amasem nyame ye wuniti na chese ye mu bibira ye ho amasem no ye nyame apofo bi ne so ye onkama kame no be ma e nyame ngosre bi ne ba afie ho enti ye ni David be ya adwene se ose ma me mu ade nyina nhira Awurade de nkro ye ni David be ya adwene for se metia sei me wo hoi o Onyankopon ayeye e wo madu ene ye bejira nyame asem so Psalm 108 verse 3 and 4 so na da Awurade ase Psalm 108 verse 3 and 4 na da otumfo Onyankopon ase Ose Awurade meda wase aman mu na meto ayeye adwuma ma aman mu na wadoye so tra osoro na onokredie eduro wiem ton enne woso obeda Awurade ase aman mu ti ye da Awurade ase wo oman a yetimo oman Ghana ye da Awurade ase ba bi o hwe ye a otie ye free ye da Awurade ase efri se Onyankopon tumi ne nokredie ne bambo no eso hwe sene onyame apasa no ese ahwe wo so aka adenti na me no mie no ye mbom na ye nka bibi nkyira Awurade anopai. Let God hear your voice. Open your mouth and thank God.
eye asedabre wo Yesu safo awurade ya tawase ena no pai awurade ya bawode ne so ena no pai awurade ya toso wa ware ya kraso abaya babi achaya wa ware ya kraso abaya bi akwaya wa boya ne ya busa sani ya ne asabu manyawo ba ya ntibuso bara awurade ya ne no mawo ya de ne ya mawo ya de no mawo ya de no mawo wa sayya wa sayya of Jesus Christ. I am Manyamente Unio. I am Manyamente Une Eufio, a damn hot Manyamente Une. Nanyamishra and Tibia so. I know Obisa mean Unisika, and what children are so Uchen Obi. Ochen obi apomoden ene obi wo wiase mu bibibia bi asoso apomoden abono Ruth Asamwase, thank you Jesus for the gift of life. Ewo Facebook all. Joseph Sam said thank you Jesus. Dina Sarah Munya Ejina Facebook no so. I am one share link in my process on Shebi now. That's right. And the Esua who soon a way ya dear Munia, who chiri Munia also can be Sikania Japan.
and also apomode as onihwe enti nyankopon waye wadoye o ocheso nyame no se dana sema wo ho dana sema wo bushia dana sema wo ma eya manyame nte wo ne let God hear your voice Jesus Christ. Or say yakuma amuyamfa ye de enam ye preba adoma henwane ni na mobrohu ne adoye no so aye awrade ho ma so nam se nyame so chen yakuma no ene ye mu bebre yakuma abuyamfo ye gira Nehemiah chapter 1 verse 6 to 8 so na ye de asre awrade ho aye bonifache ye sre awrade ho bonifache ma ye ho adwene mu susuye mu niyoye mu oh yes radio boniface ma ye ma ye kru ni ye yire ye busua enti nyame asem nyina so sansre radio o se ma waso emla so na wani wa emie na fatie wako ampa ya mebo no wanim ene awiane anajo ama wonko Israel ne ka meka Israel for bone a yaye wo no na menso ene maja fie aye bone eye fesi hoya o se onnon so aye bone neje fie so aye bone eno o san ka Israel busu ko no so aye bone na oto aso kan o kai awrade se wa kan wo apem se ye bone a ubepete yen agu amaimo ene ye mu bebri ye fom so nti awrade so aboye wa pete ye nwoma agu aye basa ka se awrade ena me dwantoa Yesu moja agu Calvary ehuru me ho ehuru ye bone me na ne meja abusua yes, Boniface. Yes, Boniface. Pure one, Boniface. Oh, yes, Osisa ya kuma mu ya fire the dam anam ya bogura adoma hinwadane ene erade nyankopon no onowo enante we different wo fiba erade na wonante amen we didie na wonnom ene erade mba ho ba amen
Ebra so say ye tie nyame asem na ye gyina so e de bompae. It's time for the word of God. Some perfect services say Jai how ni nyina mo mawrade na awrade beye. Some perfect service say Jai wa manye ni nyina mo fa mawrade na awrade beye. Emna obi ko ni na ye so obi ko wana na ni gusua na ade ache ene nipa bi anenye ene nipa bi anenye nipa bi su obi asu anadwe ya amade ache message ni nyina mo mawrade na awrade beye. Anano kwasiada madazei mamefo bibire soye mamefo bibire twajo o se ei ma bregu awo amewo ye ma nyamfa so bia ena mamefo bi so ene gye wa wani gye yo wa wani anye message ni nyina mo mawrade na awrade beye. Ene obuso hweye obitie ye o se atenti me be ye den wasase so anase me be gya nipa bi o se yade edi me nyadodo yare etiti me ye busua no yade ha busua no me se munya ni nyina mo mawrade na awrade beye. obeso hweye obeso tie na sem nyina se busua sanson pa mu na makoto busua konto chi pa mu ni aware sem nko sika sem nko uye bibibia na ajiegu ene me se munya ni nyina mo mawrade na awrade beye. se awrade training sa se awrade man sa so my God o inkodum de be ya busua ne dia. Hallelujah. Obeso hweye obeso tie o se me ma ne nyina esei me ma na ware no enkoye me ma na dwuma ne nyina ye besi basa obi hweye obi tie o se me ma na insanom ne nubone ne agobone ne ade ye fense adwaman na ato me mai obi so se watobone mo opese ofiri mu ontimi mfiri mu oni asomafo solo a obeye Paul obeye adwere o se papa me pese me ye no mentimi nye na bone no na me ye de timi mu no na ma me ye sa aso asomafo Paul eye Saul odani nyina mu ma Ewrade oyeye o se metumi ade nyina ye Kristo a o shebete ene se Ewrade be hye wo de a Kristo hye wo de a o betumi ade nyina enti kan fi odi meche ka se men me jai ni nyina mu ma wa Ewrade ene day sumi bosumi ene afi jai me how ni nyina mo ma wa Ewrade jai me how ni nyina mo ma wa Ewrade ameso meje wo so Ewrade be ye meje wo so se Ewrade be ye na wo twi nyina me no kasa afa asama me say remember me God say Ewrade kai me breti say mu ehia nyame so obekai say no kai tetefo no say no man nsa so tetebere mu no say no oye na nwanwa dwuma tetebere no emre ye hia say onyame obekai amen say nyame obema nsa so amen ene ye begira nyankopon asem so was Psalm 136 verse 23 and 24 Psalm 136 eye enyom homa no yentie efutusem de okai yen ye ahobrase mu de okai yen ya ahobrase mu na nadoye ewo hoda na doye no ewo hoda na ogye yen free ya hohiahiafo nsem na ogye yen free ya hohiahiafo nsem na doye wo hoda na doye ewo hoda ene nipa bi hohiahia nipa bi asore wo so nipa bi amanfo etetel ene ojefo bie ni ho amafo twa nsem go so amafo seho amafo gu adwuma amafo ma wonsa esisi form my God ene nyankopon wede kai agye nipa no mu bi Jesus dada afiri wa ho hiahiafo nsem enti wo so obetime agye wo amen ene adwuma mu ho
uhu boni awaye nipa nipa bi di omani esiwo so abusuanim ho nipa bi di omani esiwo so krom ho nipa bi di wonani esiwo so nyame asafo no mpo a na onim se hona ka so mpie wo no David say ka obonto so fo mpo na ka solitaire enya me ya na emom wona me ni omobo anan ekonya me fie enne nipa bi nsa fom nyina ye nipa bi asafo ma be and osofo bi say form asafo ma osofo bi say form asofo bi and asole baby say form osofo bi asole baby say form ni nua ono omko hia wa asole fie and amane say form and dey na solitaire o say di oje ye no na che say onyankopon edikan age nipa pem enti nyame gusu a otie adwuma no nyame gusu a okaye adwuma no so na di okaye no di okaye no oche free ya hu hia ene de erade kai wate amen erade kai wo ma no wate amen erade kai wa ware sem no wate amen erade kai wa pomoden no wate amen obi man so obi kuro no so owo erade on kai wo amen Aisha Dauda mechiachia erade on kai wo amen ene erade kai obi ene obi wasua ma abo yade ene obi nyare anso so ene uni apomoden osura you asase so you adebia be ye ana sei obre bibi hu se ebeso aba ma wate bia dia na ade no na asbo abonjere aso abonjere otidia enyeye ebi ahwema nkuraro hwem nkura na awiraho aka and no hwe be adwuma na kodru na awiraho aka o hwe investment pa wa ye mioma wa kra firi obi man so obi kuro so soma wa som adwuma no asa mbre se opposition ye de ma no hwe osika mafo sika nyina ba amafo nyina agi sika kase no edu nko a wo so no bibia bom and obi ko school wa bresa yes ene ye bie porta no onso bowuremu na chusu na yempusto ono kwa porta no akrosu obiewa de ne de so bie ye no oyemu adwuma so a ene suku sem ayediama ni pani ebi atofom ato ebi atwura aso nuama enkoye my god the America just say Erade be kaiwo amen Erade obe kaiwo amen Erade kaiwo enedei amen on kaiwo na wotwe amen on kaiwo bosumi amen on kaiwo afi amen kase Erade kaime obi so okoyade edro bia no ma ne ho betono no onkwa onoma honto baby amanfo be call mu dia dance he say ene yawade ye counseling e wo sida worship center me sorry me ne me team e beto aso akokan ni papa be ba adanse epi na amanfo di o say baby bia ye be kan dance me nko me kwa adanse no me nya bi eno na sompa first service say ja ni nyina mo mawrade na awrade beye se awrade kai nipa ni bi na oji one senior Psalm 136 verse 23 and 24 no can say awrade kai na oji free ya hu for sem oji free ya hu ene obi ba ko pa na ne da no so ne nuama nkoyi my god obi ade ba ko pa ene asai ajefe ne sem obomofo so nim aboa yafo ene wade ba ko pa ene obi asase obi ajapade ye ajefe ne sem ene nipa bi sore nipa bi asoro so nipa bi homewo so ene obi so se daya besu nyina nya daya papa dioma be ye pe na ma chance so daya basa sa daya ne chance pe na dioma asai ene ye gire nyame asem so asre wrade se erade
Rade. Ye jai how mama well Rade. And yes, so Kaye. Kasa Rade. And I was some bay. And I was some I was some perfect services. I was some perfect services. Men so Facebook no so. Men so Facebook no so. YouTube TikTok no so. TikTok no so. Radio no so. Radio no so. Me jai me how ni nyinemu. Me jai me how ni nyinemu. I'm a well Rade. I'm a well Rade. Erade yema man. Erade yema. Erade kai man. Erade kai. Erade Jimmy. Erade Jimmy. One on a bumpire.
the name of Jesus Christ. Kasa Erade kai me. Erade kai me. Erade kai me mano. Erade kai me mano. Erade kai me jumano. Erade kai me Kai ma jumano. pomodeno. Ama pomodeno. Kai ma warisem. Kai ma warisem. Kai me kronkron ye no. Kai me kronkron ye. Erade kai ma kwentu sem no. Erade kai ma kwentu sem no. Erade kai me. Erade kai me. Prayer number 3. Ye bompa ye ejai enede ya Erade nsa. Baby bi obekọ unyuma so. Ose yemfa ya kwan no ensho no Erade nsem. Ono Erade na obeye. Kasa Erade. Enede Medifree, enemy fiba, shawonsa, Yamadoye, Obruhade, Yamobruhade, Kwamame, be Kwama, such a woman, such a woman, and day you, another yes to demo, you are not one Pima, and a day pray. Jesus Christ. Nyankopon shiraupi. Amen. Sa obom pae. Amen. Ka amen miensa. Amen. 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 Mo Facebook space na sinyina mon type amen. Amen. Amen ne chese enye ho. De o kenyina nyame tumi enimwa. Amen. Prayer number 4. O kan tire semina. Matthew chapter 6 verse 34 na ose debia ye bodin said dano bone doso. Inti any evil agenda of bone for the gene to be a word the munumu. Any dia bone be a waso and this was bone bebro. Any evil dreams we break it out. Baby be a nyame asem James chapter 4 verse 7. Or says una si bronsam kwan. Let just say that your born ni obone for ni hihye ye no wansi no kwan a ebeba. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Ena no pay. Obone for ni hihye ye biara. Obone for ni hihye ye biara. Da ye so basa basa bi. Da ye so basa basa bi. Any evil agenda. Any evil agenda. I break out. I break out. I break out. I break out. I'm off a break out.
Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Wow, what space in the Facebook, YouTube, TikTok, no type of I break out 3 times. I say rate. Another day. Kaime. Ewo me di free. Ene me free bem. Kaime. Me dwuma so. Kaime. Me didi. Ene me nomo. Kaime. Me koda bedi mo. Kaime kame de nam. Kaime baby bia me kobia. Mema ene maptofo ene mabusua asafoma radical ene de ya doye ema ye ho masem wo Yesu demo amen nya me shira upi afe na wadjon ya eye sompa first service ene de efi edadwada ne sa ebesi okwade nyina me bie tetefo no tomu se obi amfre na yedan na memo mpaye ma jai wo ha to ra ene de me bie tetefo na tom se obi susu a uja wo ha mo ma Awurade wo sompa first service a Awurade ama wa dance no wo na ene wo so wo frɛ na ode wa dance no abere Awurade eya tie ni ye se adanse ni hia Awurade Nyankopɔn de ema Moses entiba nuru bosha asase so Nyankopɔn ne nante ye eye bra Nyankopɔn se wa anya no kronkron wa man mu enti eduru adanse bre se ya eye bra udu ho agro obenya asem ose oni obi nche na nyumunyam eni so nyumunyam nyina ose yemfa ba no ose se ye nyina ya obenya ne boba ama omo eyina ye ti brain eye sompa first service eye de ben adanse bere wa join eye program yi oni abobo mpa ya nyame ma wa dance no ye bietum na wa frɛ se wo frɛ na enya dance se ye mo mpa ma wa me yi wefe so if se enye ampa bo branie o kan osenkafo nwuma no timiensa ose bibibia wo ne bra Awurade ahyehye no osoro ase enti sabre de eye bra ye di adanse eye sompa first service wo am joy ya mo ne ye bompa nyame aye bibia ma na ofre eda Awurade ase ehye Awurade ni monyam ubo udin baby okase free na odi adanse na ba na mesina ena egu screen enim no na mesina ye mbienu eye 0557 0557 000 967 0557 0557 000 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 Pamemfa ofrafo deka. Praise God. Udini me dindi kofia sale me kase flash bankuma se me dan sompa ano pampa boy Awurade na me sisi me da ho metimi se metimi sore na madiale be se afio metimi sore etwa me da no hia eba me dem na chese papa na untimi enti papa na untimi sore kura abi. Hallelujah. Me no bomb papa. Awurade me do wakwa yi dosu ko wo Yesu mojem. Awurade ahode ya kabia Awurade mfan domwo. Awurade de wa hwe wo yade bibia mu. Awurade san hye wa nan mu. Amen. Amen.
Praise God. Praise God. When Tima wa jina so ache sambre biom. Praise God. Also when Tima nyina so also betimi aba. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na de na Awurade ayama oso mpa fese. Your friend na na say wa me ka say free south so. Me ka me dey who don some party you clear. Midnight. Kasama me. Midnight. Ayi ya ka me ada Roma. Aye me ko mami me say ya me so no anko so nyama. Awurade me bon pai wa san wa fran ne nan yade no de aka bi Awurade yema no na san mana dance ye. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na de na Awurade ayama. Your family will be asutare. Asukare. Patani. Otudoku. Major is in part of it. Me bayari. Oti me wife. Me pa itu. Na me bompa ego. Na me di stelano ho. Abi bete no. Na eti no nyina akọ. Hallelujah. Awurade me soma wasem ko osuduku asutware. Me de wa friend ne ma hye Awurade nsa. Me san fra dance ma on se koso mo dance. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na de na Awurade ayama wo so mpa first. Yeah, me ka say free fantastic. Papa na me so da ya men kai kura. Enso se me so amekai me so da ya papa. Hallelujah. Me ka share radio en monyam. Awurade me bom pa ma wa fro wo santa se sa prayer o ma no so da ya o kai o so da ya papa no Awurade man kunim die ni ma papa MP na mo father dance for from ra. Amen. Praise God. Hallelujah. Da. Udini baby okase fru na de na Awurade ayama wo so mpa first service. Me pa jo si tell me me ka say fitechman. Mo. Em say na say me tu kwan ti me ntimi join mu. Na nru na me du fie. Me ba ya no me ti ya me ya sa nti ayimu ye na ayokwa kudie no anadwo no. That's right. Na me ne mo na me di so ti ho. Ti mo wie ye na me fa nso na me no mo ye me ti fa no. Me num pala me num hwe ba e be si anopa we me nti steady bi aye me. Hallelujah. Amen. Come. Awurade a wasan yade wo techima ho no me bom pa se ade bia so e da wakoma so no me twema na me ma wa dance foforo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na de na Awurade ayama wo so mpa first service. Papa e mami ti wa man furu na me ka. Me ho boss mpa na bo mi bebre yale 1 2 na me yale 1 2 na me yale. Esu nyame adoma ho di bi odi ama me no. Hallelujah. Hallelujah. Ni me menyina boy ho ban. Mo ti so wa ni hu de me nkampo. Na me e bia ma me. E bia ma me pa. Awurade me de wa fra na hye omogem kosoa ye nuoma kese ma de na koma so yama no o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na de na Awurade ayama. Gracias por vaya, ocasión de gracias más frente, mano media, gracias por de más. A ver, me dice, no sé qué pasa con la voz, me dice, a ver, el precio de voz, cuando más buena, pues bueno, y tenía la visita de igual que en el mojano a balas, I said when the radiation is when I'm passing between Hallelujah. Hallelujah. Awurade agene free ni pabonefo na ehuhufo nsem. Awurade me do ba ne hye Kristo mogem. Awurade enye wakoma so adema. Awurade man hye brode ba asase so no emrem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na de na Awurade ayama so. Na jewa me ka say fitechman. Obaje wa etio. Na mini mi sika kodi nipa bi nche. Na so ba kakra akra dia mo mu di bia banane aka ne donso se ba de se omo mfa de oba aka ni na ma. Awurade na wahye nyuma papa se omode sika ne bia ba no. De aka bia me bom paye se Awurade ka o makoma na omo fa de aka ni na mra. Amen. Amen. Praise God.
aka nyabotre shase she adanse na so bo mpa ese Awurade bebo ama na koye oba no ho ade mama sa shase foforo hello aha message dia na Awurade aye ye frɛ me ma akua mo aha kasa fra me kom mo me ba mu a o abrochire ono oba bi ti obaye akofa na wo obahu animu afi akase ye koye ne ho ade nti Awurade mo ane ye koye ne ho ade matepa na chese we de anya dance na opese ye bomb pie ma ye sani out na wa fred na me na wa bomb pie. Praise God. Hallelujah. Papa personal me fro say ma say onyem pie e na bomb pie ma no wa fa ne man. Hallelujah. Amen. Me bomb pie say me de oni baby no so share radensa bomb ho by ma. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na de na Awurade ayamo ma me. Successful offense abofo efre me Abenichan. Mo. Oba cha de na Awurade aye. Me de me ho John wey na empomdi ne ye. Se nyame adawro ma na me na ni fan ye me ya me kotodwi. Na me kotodwi ni fan ye me ya. Se de mo mpa ye ntie ye. Afesu me wo help me ye hairdresser me tono ma bebre me toni ayento. Na wotwe ne unsuo no. Eso ye wada bia na edi abofo dwa wa ha. Ti me ko ye me num bie na me de aka pete ho. Fedi nipa ne fre pie ya na afo atifi ebeto. Nsuo ni de anya tam koto me so na me nka nka kura me pie. To nyame ka ho no ntire wa hye nyame ma na chese wa dwuma na adenti na nipa ma na chese bibi sekwan Awurade me de wa funa share radensa me san twa dance man wo Yesu dem. Amen. Praise God. Unso obetimi afre na odo wa dance ya ba we na hia se o join some perfect service e ya ka kire wa busua ne wo nuanom so mo join bi. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na de na Awurade ayama. Acham kase free bom ya frami Isha. Isha de na Awurade aye. Acham de na mi ayama mi se wa hwe so ama boni bia anti wa same ma me yare. Hallelujah. Me wa fa se me bom pan de ma se ne wa no ase awo no me ma papa inhira wo mu nyame ma ni nyina mpie o ma me so Awurade asane yade no Awurade ma ne nyoma nya yie no mfa nhwe. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Obama oneso kakra odini baby okase fru na die na Awurade ayama. Okase fru tefa. Na maybe me de ma sendi be down fa me ba. E wa mona ne. Afedi ina samo ho no na me adawro ma ye yi asem na besi. Aja ne nkra tansu yaje. Mate nyame a wa hye nyoma papa sen no ode bekwa wiye enti no wasan ye tu anamo bio aboso ba no ena magya no epaye ba bibio wo bia onyame emma yensan enye ne krata no ma no. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na Awurade ayama wo. Acha bidini na neji ukase free etimeti Kasa yetio. Kacha Yakobo se oma minyansa ana ahoden. Me wa fa se sabre de enya bra ye bompa yo. Ye sane out pen wa frɛ na ye no wa bompa e. Won so obetimi de wa dance aba ma me fa dance na be ba ko pe na me mfa ensi ha. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na de na Awurade ayama. Ye fra me ma Paulina. De Awurade ase na ochwe so focus ye peda your phone. And none of me that one, me say a bidi sika be gusu me ba ne ba ko sika be gusu. Let's just say Awurade di kunima ma. Let's just say wo hia sika na Awurade di aba. Me bompa ma say sika na emra bebre o ma dodo no mo nyina kai wo Yesu dem. Amen. Mesra say memfa course no bia biom. Mo so ya mo se mo frɛ ye nya dan
ye imuntimi mbo nwurem no numbers ni nyina so eye WhatsApp number enti ubetimi aye wadanse no voice message na odi asend ye bebo kasa fidie so ama afoforo ate na ahye nyame animonyam say ye sane out mo pese ye ne mo bom pae no mo fra mo benyaye numbers ni 0557 000 967 0557 30 90 80 0553 53 89 mo ya mo frɛ bisa cancel ho asɛm no ene ya wadai e cancel da ne ya wadabia enti ye sorry me ni meeting ene ye kotoa so no nsen ya akosi se ewia dumie no bebo a igusu aye cancel no na de woman se ya nipa ba enti ye mpese ya obi beba efri dumie no echi se ne be obi o aba ha bia obenya kwenya na waba menima ne hawo de beto awrade nim ne nkomo bia no metimeti na ono so wanya danse nyame hira so mpa first service eye efri dadwoada ekosi fiada anopa eye no num kosi no nsia sabre de yenko fa anopa no nsia kase bono emero o bibia peja na memoso mpae ye wa peja ne phone ye wa peja ne issue ne documents me bompa se nyame tumi emowurem me frɛ adanse guso wo Yesu temo na ma bompae amen nyame shira say and now join some perfect service. Have a good day. Young konkofa and no nsia kase bono. Ko na ensu ye ene day. Bye bye.